Nikio ndirahoire ihoya riri gwi kamiti ino na ndirahoya o ihoya similar kwi Kenya Medical Practitioners and Dentist Council mathuthurie uhoro uyu tondu ni kuronekana riu laboratories iria turahuthira laboratories iria iraheo wira ni Ministry ya ugima wa mwiri ni iratuika careless na ikambiriria kuheana results iria itari ciama na ni iratuma wananchi mathie through mathina maingi muno ni undu wa laboratory gukorwo iheanite results iria itagirire. Undu uria wakumakania ati sample ria yoirwo eko Nairobi Hospital yaumire negative. Kuma hau mheshimiwa na family yake ni maraniirie na Ministry ya ugima wa mwiri na ministry nayo kioya sample icio igirire ari Lancet ni ari Nairobi Hospital cigithicigikwo test ni National Influenza na ni department ya thirikari na ciothe ikiuma negative. Ni kuga hari sample ithano iria cioetwo maito wa Jude Jomo no imwe yo ya Lancet yaumire positive no ruo ni aria meragwo ni positive me negative tondu andu acio ni mathia uhoro murito muno thiini wa family ya Jude baba ni athimirwo mundu rora maito ni athimirwo onake Jude ni athimirwo magikara isolation na acio othe gutire mundu rari positive othe marari negative koguo ni kiundu kirito na ni kira tukorwo tukirumira ni tondu wa family tu ya mheshimiwa no tondu wa family iria ingi gikorwo cikigera gacira kau mate kumenyo ria mangika.